July ni somni pakwa sang ni somni pali tho tan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US president election nei hun tur chu ni zavel chawin mindang ta a Joe Biden in nu do nuwa Democratic Party candidate turin Kamala Harris ani don ti achiang chawzela Biden a president candidate ani dona alan lai kha chuan Democrats lam hian ma an son mo hle a campaign fund tho tu po an pung chak lova anmang anglutukin Biden la chu banglo theilovin an norta ni kha Biden in nuk doka US Vice President nilai Kamala Harris ming alangta a Democrats lam an kang chodor dora karma sa chung ringot khan Harrisian campaign fund hi dollar makta doi jani chuanga to nga man anti nimina thu chu an siama chuan Harrisi campaign fund don tamber za somruk paruk hi kumin in thana Democratic Party ta na donation la tho mi alo mitharin an tho ani antia hei mai hian nilawa tuna hian Harrisi campaign tan pui tur hian volunteer mi nuai khale sing sari chuang anin zialu belle to antibok inrini liamta July ni somni pasari khan Harris hian Pittsfield Massachusetts sa campaign rally ania herali a hian campaign fund dollar nuai li mu thei anin beisaya ma se rally an han nei zo chia chu dollar makta duai khale nuai li zet an tuak nga a anrin lok chu an khum na sa hle ani Harris campaign communications director Michael Taylor chuan vice president Harris du na hi anasa hle ani he hian tunin thlan chu state claim te a vote in thlau na mangin chin felani don ti alantirani ati heti taka Harrisin ma son chakhi Republican Party lamtan po ngoi renga en liam mai chi ani to lova ni tinin Harrisi larna chu a in bel cha zela he hi ria in Donald Trump po in Harris hi mimal takin na beina hle to a campaign na po sa khwana lam hoya campaign beitanin Christian te chu vote thak nge nge turin a somani Trump hian Harrisi chu mi hlo chamani ti in vice president hlo chamani ti in a soya Christian te chu atam theyang ber vote thak turin a soma kumin in thlan bak chu America mi puiten president an thlang to lowang ti a soyani Trump chuan West Palm Beach Turning Point Actions Believers Summit a thu soin Christian te u ron chuak ula vote ron thak ro u tun chau hi thei to ron chu ula abak chu vote in thak le angai to lowang kumli dang kan mang le anga kati fel vekang engkima thavek mayang ka Christian puidu takte u vote in thak le angai to lowang atia enga soitum na nge ni ang ti hriat ani lo thunga a campaign team lam chuan Christian ten vote an thak that lo thina wangin Trump hian in lungrola vote thak turin a somani antimaya Harris campaign team lam chuan Trump pathu soi hi mi puiro rel na ti top tumna ni ti in an comment ve thungani Harris campaign committee Harris for president a thupuang tu James Singer chuan Donald Trump hian America hi nungtol zonga kaltira tuma in huat na boina le hlauna politics a min hruailu atumani November ninga kanin thlan huna chuan Trump malak na titop turin America hi Vice President Kamala Harris a kanin lungrual vekang atiani heti lai hian Harris hian nasa takin ma son ti hi phat rual ani lova mi puinga idan laka Trump hian Biden laka point rukin ma hruai mana Wall Street Journal poll hunung bera chuan Trump hi Harris ain point ni chena sang to ani heti lai hian arsi chanchin zirmi astrologer pakhat chuan President Joe Biden an president ni le tumna thul le don ti alo soilok dika chumi chuan US president le tur chu Donald Trump ani ati ni in soimek ani bok he astrologer hi meichia ni in a ming chu Amy trip ania New York Post in tarlan danin trip hi tunlai internet huna astrologer hruang hrauna berani antia ani hian president le tur chu Trump ani ati ni in an ziak ani trip hi kumsom lia upa ni in wansanga thil omte zirna tanga khovel omdan tur thil sang sang lo soilok tu zinga pakhat ania president Louis Trump hualvel hian thil maktak taka thleng dona chungzinga chuan tun thla a tha an tumna te po kha atel atia Trump hun local le tura hian thrilok mai hlei theilo thil tam taka omni in na soibokani astrologer tripi hian kumsomriat pakhat mi Joe Biden an president chu atumna hnu ki le don thu a soilok dik antia
July ni som pakhat khan eksa Biden in nu dole tur thu hi aposa comment na mi pakhatina hun tura zo na chu July ni som ni pakhat ti in a chang nge ni in an soyani tipi hian Biden in nu do mai baka Kamala Harris president candidate ni jok don ti po hi a soitel lan ti a hei mai baka hian Biden hian harsat na dang po atok le don ni in na soya chu hrisel na lam ta hniam zel tur po ni mai thei ati boka August la chung hian America rama politics awanga boina le harsat na dang thleng tur angin na soi boka kan tarlan to thin angin August ni som pakwa hian Democratic National Convention nei antuma heta hian boina chuak don em ni ang ti chu mitam tak zo na ni Paris Olympic Games opening ceremony a zanria nung The Last Supper be chana lemchan tuitang lozet tarlan chungchanga inhnial na lian tak a meka khovel mun sang sanga Christian ten kha lemchan zanria nung mu sit na le soi chiat na parody anti chokha an soi se lain Paris Olympic opening ceremony a artistic director chuan thiam thu a soi mai ni lovin pathian betu ni lo tur hian dikna chanvo kan nei ani alati pang mai khala sapar parody a khan kan mu vek angin tuaile transgender te chu langsar taka pholan an ni a saro kalam te po an omani kha khovel mun sang atanga social na sat line kan soitak artistic director Thomas Jolie chuan an tumber chu khovela mihring chi sang te shoot kim theibera hun manani thu asoya tute mo choilar bi ka tute mo da niam bi kan tum lem lo keini chon mi chi sang kan om ti lan tir kan tuma khovel le he in fiam na huanga hian mi chi sang te hi lungrol takin kan om ho theyani ti lan tir kan tumani ati French ram Normandy bialmi Jolie chuan French chu ram zalen ani a chu wangin opening ceremony a po at chi sang chu zalen takin pholan ani atia mi zongjong huap kan tumani bermai thil danga omlo France rama chuan thil siam le thiam na lama zalen na kan neya ram zalen tak France a kan hi kan van ne ani a ran pa thu cha bi kan nei san lo atia France ram hi mania ro in rel ram tu thu hnuaya ma omlo kan nia herama hian kan du apiang kan hmangaya thianga pathian betu ni lo tur po in dik na chanvo kan neya chu he thi ma po hian tarlan kan tum chu ani atiani Jolie hi in soifia chiam ma sem Paris 2024 organizer te chuan khovel puma Christian te poyan soiti an hriata wangin ngai damandil thunga Leonardo da Vinci an Iso Krista le azirti som pani ten zanre nung an ki lai le mazia Christian te ro le ngai hlut ti bor ban chu an tumani lo zia soin ngai damandilani Paris sang ni som ni pali thu puang tu en de sam chuan sakho pakhat zalo nalan tir kha kan tumani lo chianga opening ceremony a khan namle chitin te in ngei tona om turangen na kha kan message chuani kan tuma kan hlo tlingin kan hria a chuti lai chuan tu te moril ru kan tinani chuan ngai dam kan dil tak zetani ati heti lai hian France rama Catholic ko ran hruai tu de chuan opening ceremony a khan Christian na ti bor ban na oma fiam thu tho na na manani anti ani he thil thlenga wang hian US tech company pakhat ceasefire chuan Paris Olympic sponsor zinga pakhat ni a advertisement nei tura in rem nan nei chu anti top hal ti an puanga exa po siamin ceasefire chuan last supper ti bor ban na thleng khan min bar khai hlea Olympica advertisement kan ti te kan nu kirvekani antia ceasefire CEO Suzy Hayes chuan kan in fiam mi Olympica tel tura theitop chua tu te kan hrerenga theitop atran pui po kan du ma se hetiang thil mitam taksa khwana thil hlu fiam thu thona na man hi kan ngai jam theilawani atiani engpo ni se Christian sa kho thil ti borbanan tume motum loemo infiam na nena inkung ka ina pakhat ma nelo dala sa parporodi phauchu kha enge atul na ti chu mitam takin Paris 2024 organizer tenhena anzo na ni a Christian sa kho zui tu tam berril ru anti na tawangin Paris Olympic opening ceremony hi chuan soi zui ala hlo zelin arin omani heti lai hian nimin ani ni na khan India point Paris Olympics a hian medal pakhat kan la veta a
Haryana State nula kumsom ni pahni mi manu bhaker chon meche 10 meter air pistol in ka siaka bronze medal alani Bahzar ilo thira wangin kan lo me